Kidhot bagi volunteers jangka KSU Narpo Circle rangkat kuide ke seng balang bagi pajbak jangka ni ke ilaka Kabupaten Narpo East Jantir District. Kala turpuk menta kasngi syaka jaka pelong ya ke public hearing nak kamataman penhe susu ya ke jentrai kam jangka top sem lan ya ke MCL. Pajbak lara ya ke plakat ki benar ban persyak ya ke public hearing. Hadiah mikal jeng tip berkadang jeng temu sop-sop. Man penyak ya ke public hearing dak island ya ke company pun kana semen ban penhe susu ya ke jentrai kam jangka. Lai bagi pajbak kelemi ki kentai ki senang ki samla ki longmi ki long paban persyak ya kena kejeng temu jo kena company simen namar kejeng persyak ka jongki ya kejeng penya dia kena ke simen kanonra ya kejeng jabok jo kamar yang bakam tap ya ki umbam umdi bakam jut kolong kejeng ma ya ki imlang kasalang. Mari berkumpul deh. Kita lah. Ya kita. Kita lah. Ya kita. Kita lah. Ya kita. Main na yo. Kantan sen sangamo. Ya. Dali na tayo. Tayo bentakas ni. Nakaliang jongi ka KSU Narpo Circle lambat kuwe ki parok seng balang lambat ki paiba nong senong jong ka thain Narpo ka jongi ngila penpulom ya kena kajing temu jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ban pelong ya kena ka kajing persiang paiba na ka public hearing bahkan ka company Topsan Meghalaya Topsan Limited kwa ban peniar ya kata ka kajing permi klingkar bar kajing permi simen kedong ka ke menta kasini nakaliang jongi kum kosteng kuwe ki parok seng balang lambat ki paiba nong senong jong ka thayil ka Narpo hi borak kawe ngila mi brum ha hamar bagi temu ban bandai tham tak bor sport company ki polis kila up lintingi kila pakhang ni kajing lek khama kor jong ki polis kila set tiar gas kila pulung tiar gas bat ki khna ki siang ai te menta kasini ni kepeba ngeliok ban penpulang ya kana ka kaji temu jong ka MSPCB ka DC office lamba kena sukar borok ka ki kana kajing temu jong ka Topsan Limited ban pulang ya kana hearing kala pulam te mentangi ki peba ni bat keseng balang ba fer lambat ka sang KSU Narpo Circle ni yang hangne kena hado ban kapor namar ngintip ya ke bukpok bat ke pon jong ka sarkar macprang klor kare